Ya kayeng mania Divine Savior latehi de kabalang shnong klam kajeng kerchan na ka Saint John's Parish Laban. Badai kan ni lala ban penur long lang bau senyang ubelalum mentala bon senam ni kiriunget jeng kabalang Katolik. Badai kan ni kesni bala play kan ni kayeng mania kiriunget kiladap de kajeng kemen ke bakrau. Wad apreng kajeng pentut gibor kamariang la kerku bat play kayeng mania the Most Reverend Archbishop Victor Lingdo. Ha kajeng dan lang ulingdo nong syarai jeng ka parish so ablay Crescents Kongwir ulingdo senrop bat kiwi gilingdo bat ki hajar ngut kiriunget kebalawan bani shimbenta. Hagani kesngi lawan bani don lang ke Menteri Sorkar i Dr. Amperin Lingdo unang ilam kaliang persya ak yang dorbar tauan kejela ubak Rodi V Lingdo ubulang ru MLA ke Meliam Constituency UMDC ubak Mitchell Wankar bat kiwi-kiwi. Archbishop Victor Lingdo ulabu jing duai bat pendap ikejing leanyam hagaban penkentang ya kani kayeng mani rengkat kejing sendret dek kuj selenlar hagi saudong saukun jong kani kayeng mani. Labu yu mau nong rem bantai kani kayeng mani naduk kesenam hajar nyau bat kakam kalayat sukibha lengba kejing nok senyang ki para banget. Hendrai naduk bawan cimti u Father Crescents Kongwir kumu parish priest haga senam hajar katsan. Ula shimkia ban penurlong ya kani kejing tray kabala bet sembai daki bahaswa balala ban penyeng ya kani kayeng kuj yeng kentang. yang kini kejing mani berate ibu iking bat prapen wandur kitana dong ini kerpat yang play try kenrat kenrat cengi ukarku kerja yang kini ko kabamu uhi rathal on sendrai yang da kini ko kedak kejing kenrat ke bemot bat penpetkan mau yang baptisma ni kejir ketho hau Christ. To try unai boy son Christian ni daga jirai jemu kenang bangin bong ki bakloi ban ko mu yang mensi bakuat ubang no yo prian ban long ki khot bayai nes camp ha kapalan dunia dua jar ngani por ban panu play ka jirai ka bakarpan